السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينان تن سينا ورا ربين جلدي ستي إسان جيري سني أصحاب السبت ورجانين ورا سبتي دا سينا تنا ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي سدبتي جرا. سينان تن سينا هدو نما دين كسيفتو غروم وغرين نما سينا تنا لكي إسيتي هنهمن سندرتي وري چاينا لخينيا فاريتاتن سبسكرايب قدو هندغتنا iddoo dawwalaa tanaas tuquu hin dagatinaa akka wanni gadhiifnu hundi isin geessu. حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة dabalata viidiyoo kana argachuudhaaf chaanala keenya subscribe godhaa. تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل gaafa zamana nabii daawud alayhi salaam ummata tokkotu jiraachuu ture, ummata bahar cinaa galu. Ummata kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fatanaa addaati isaan fatane, fatanaa ajaa'ibaa isaanirra kaaye. Gaafa sabtiidhaa akka isaan cibaadaa rabbii qofaaf qulqullaawanii waan biraa hin dalayne. Ummanni kun murna sadiitti bahee murni tokko kan dhaamsa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaniif dhaame kana fudhate, murni tokko immoo kan badiidhaan hammaatee galgala hunda waan hin taane dalagu taheeti hafe. Murni tokko immoo warra gartee firraa callisee warra badii dalagu kanatti somaata akka hin himne taheeti hafe. Murna sadeen kanatti adda bahan. Rabbiin fatanaa ajaa'ibaa jara kanarra kaaye guyyaa sabtiidhaa akka isaan hin guurranne kalluuna yookaanuu hin aloollanne. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fatanaa takka waggaa namarra kaa'u ni eega waan isaan bahan. Ummanni kun warri callisee taa'u kun warra gartee khayrii isin dhaamnee fi isaanitti isin da'amnee waan rabbiin jedhu dalagu. Warri tokko immoo warra khayrii isaaniif dhaamu yaaboo dhiisaa wanni kun isiniif gaarii miti je'ee warra isaanitti himu. Warra isaanitti himu kanaas hin dhageenye warri sabtiidhaa kan kalluuna guurratu kun. Rabbiin hoggaanii fi guyyaa sabtii kalluuna guurrachuu isaan dhorke. Dubbiin ajaa'ibaa qalbii isaanii keessa dhufte. Shayxaanni qalbii isaanii keessa fide. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kalluuna isaan dhorkuu isaanii irratti akkana je'ee dubbate. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. رب فتنا أجائب إسان الرخاء سبحان الله. فتناتنا جرخ هندبر نخف فتناتنا هندندين شيطان أبارمان isaanitti dhufee yaada isaaniif kaaye, sammuu isaanii keessa yaada kaaye. Maaliif guyyaa sabtiidhaa shabaka hin kaayyanne akka guyyaa aladaa guurrattaniif jecha je'een. Kalluunni guyyaa sabtii malee guyyaa kaan hin jiru fatanaadha. Guyyaa sabtii shabaka kaayanii guyyaa kaan guurratan. Namichi tokko tanuma tana jidduu isaan keessaa guyyaa tokko kalluuna wahii qabatee isaa bilcheeffatee nyaatu shurufkaa isaa irra dhaggean. Yaaboo isaa fiddee ja'aniin siistama shayxaanni yookaanuu mala shayxaanni itti hime san isaanitti hime. Jarri kun qabachuu eegalee achi booda guyyaa sabtiidhaa shabaka kaayanii guyyaa kaan kalluuna baafatanii nyaachuu eegalan. Ummanni warri khayrii namaa dhaamu itti hima, itti lallaba. Yaaboo wanni tun isiniif gaarii miti, amrii rabbiiti khilaafaa jirtan dhiisaa jechuudhaan isaanitti lallaban. Isaan ammoo dhiisuu hin dandeenye guyyaa sabtiidhaa deemanii shabaka kaayatan. Seenaan tun ammaas warri garee odeysu boolla qotanii bahar fuulduratti warri ja'us ni jira. Guyyaa sabtiidhaa kaayanii guyyaa kaan baafatan kalluuna hedduu akka isaanitti rabbi shawwadan jechuu. Ummanni kun gartee warri khayrii namaa dhaamu kun itti hima, isiniif gaarii miti, amrii rabbiiti diigaa jirtan jechuudhaan itti hima. Warri kaan ammoo maaltu isiniin gee warra rabbii khilaafe rabbiinuu azaaba isaa itti fida, maaliif isaanitti himuudhaanif darartan jechuudhaan murni sadeen wal morma. Eega amrii rabbii khilaaftan rabbiin azaaba isaa yeroo dhiyoo keessatti isinif buusa jechuudha warri khayrii dalagatu kun itti hime. Warri kaan cal je'ee firraa walitti eega isaanii fi azaaba rabbiin isaaniif buusuu taa'u.
subhaanallah dubbiin rabbii fagoo hin jirtu nama hundarraa kan rabbi shawwaduu barbaadu rabbiin ammoo hin shawwadamu jarri kun irraa gattaa'uu hin dandeenye ni mi'eeffate kalluuna kana guyyaa kana guurrachuu yooniif itti himan qishnaatti godhan nuti wayi guyyaa sabtii guurranne guyyaa sabtii shabaka kaayyanne guyyaa kaan qofa guurranne jechuudhaan ummata kaanitti qishnaa godhuu eegalan irraa hin dhaabbanne ammallee jarri itti himuus hin dhaabne warri kaan ammoo itti daawwachuu hin dhiifne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jara kana qaba qabee fi haga isaan guurratanitti dhiisee guyyaa tokko cadaaba ajaa'ibaatii fi qixaaxa addaa isaanitti fide isaanumaa kalluuna guurachuuf bahe jaldeeysatti isaan jijjiire subhaanallah akkuma amma isin gartan kana jaldeeysa tahanii warrummaan duraan namaa kan kalluuna guuratee nyaatu kun kara jaldeeysaatti deebi'an waggaa jaldeeysa tahan obboleeysan beeku abbaan ilman beeku jaartiin jaarsan beeytu hundi isaanutu waliin beekan jaldeeysa tahanii gaara keeysatti galan subhaanallah seenaan ashaabu sabtii tana fakkaatti sahaabaan ergamaa rabbii salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi ni gaafatte yaa ergamaa rabbii waahee warra sabtiisan menuu himii jaanin jaldeeysi isaanirraa dhufe moo laata dhiiroo isaanuma dura jiraachuu ture lakki jeen ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam jaldeeysi isaan dura jiraachuu ture isaan ammoo jaldeeysa akka jaldeeysa kaaniitiis hin fakkaanne jaldeeysa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa balaadhaaf isaaniif buuse yeroo hedduu hin jiraanne ni du'an akkasumatti gartee ibn abbaasiis isaan guyyaa 3 ol hin jiraanne jechuudhaan himeeti jira subhaanallah namni tokko hoggaanii fi waan rabbiin je'e daangaa tarkaanfate rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka inni hin beeynetti irraa kafala garii ammoo akkuma gartee isaan beekanitti kamma asirra gartan kana jaldeeysa jijjiiree irraa kafala ummata muhammad salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi rabbiin waan akkanaa irraa qabe ummatowwan san dura ammoo halaakuwwan adda addaatiin isaan halaake warri kun hagam warra jaldeeysa ta'e san barbaadus jiraachuu hin dandeenye hedduuhuu hin jiraanne addunyaa tanarratti hin turre jechuu eega jaldeeysa ta'an xiqquma jiraatanii addunyaa tanarraa deeman jechuu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra amrii isaa dhaga'uun haa godhu namootan garii ka amrii rabbii diigee waan rabbiin hin jaalanne irratti dawaame rabbi subhaanahu wa ta'aalaa haala inni hin beeyneen isa qaba karaa inni hin beeyneen isa qaba karaa inni quban qabneen isa qaba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka warra kana nassakhetti nu nassakha jechuu hin eegin akkanatti osoon tahin haala ati hin beeyneen karaa ati hin beeyneen si qabee sirraa kafaluu danda'a tanaaf obboleeyyan hundi keenyaahu waan itti jedhu ta rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu dhoorke irraa dhoorkamuun dirqama keenya ummata kana eegaa qixaadni itti dhufe booda hoggaaniif kara mana isaanii dacha'an isaanumaa jaldeeysaa kan gartee jaldeeysa xixiqqoo tahanii hafan eega kara mana isaanii deebi'an warra isaaniitti hoggaa gala warri isaanii ni ajaa'ibe nuti ebalu jechuu hin danda'aniin isaan ammoo warri kun warra isaanii tahuu ni beeka ebalutti ifimuu hin dandeenye jechuu subhaanallah akkasumatti yeroo dheeraa hin jiraanne addunyaa tanarraa deeman rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra waan khayrii dhaga'u nu haa godhu warra waan khayrii dalagu nu haa godhu insha allahu ta'aalaa akka viidiyoo akkanaa hedduu fi tan taarika qabdu ta ajaa'ibaa isinii dhiyeessinuuf warri chaayinaala keenyaaf haaraa taatan chaayinaala keenya kana subscribe godhuu hin dagatinaa eega subscribe gootanii bakka dawwalaa kana tuquu hin dagatinaa wanni hundinuu akka yeroo isiitti isin bira geessuuf ammas viidiyoo tana share godhuudhaan waliin gahuu hin dagatinaa haga viidiyoo biraa tan taarika ajaa'ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة dabalata viidiyoo kana argachuudhaaf chaayinaala keenya subscribe godhaa وقلبي إليه